2, Kampung Tantani Mukti, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat melaksanakan tanam kedelai bersama KWT dan pengurus seni Pasir Panjang Gudang. Kan datang itu tuh personil tuh, datang deh. Beda itu mah, pasukan aja pasukan elit tuh. Atuh lah tarungkol wae da kudu puguh ka tempo meureun. Ragam jadi kacang. Panjang laporan. Mau kerapting ya, dia. Mau siapin ya. Coba cara banget. Kita sakit cara parahnya. Oh. Kita kerapting sakit teh, kacang. Mana teh? Mana ya teh? Nah, tuh masuk, dak mana-mana lihatna ke beuh. Tapi coba syarat tuh. Malah diasukna euy. Bukan liangan di mana aya liang geus sian, geus can aya liangan. Can aya liang.